نوچین دمجمیر شش جار که مجوره پیشکش بکن هاج افکارامن بهار و جواره دست پی بکن. دوباره سلام. 4 سال سرچونا هیزن پیشمرگش با باجار کوبانی روجاوای کردستانی را درباست بین. 28 ماه دهان سال 2014 ده جبو پشتوانی باجار کوبانی و شر تروریستین داعش به فرمان که جسروک کردستانی مسعود برزانی هیزک جه پیشمرگه بر کوبانی بریکتن و بجداری دشر داعش دکر و داعش لکوبانی شکاندن که ام بهدره چونا پیشمرگیانش با کوبانی لبیر بینن. ده 28 ماه دهان سال 2014 و به فرمانه که جسروک مسعود برزانی سروک هرما کردستان هیزن پیشمرگه جبو باجار کوبانه ی روجاوای کردستان داکو بروانی ده بر باجر ده و شر ترور بکن هاتن شاندن. پشتی پشراندنا پرانیا اندامن پارلمان کردستان جبو شاندنا هیزک ج پیشمرگه جبو باجار کوبانه سروک مسعود برزانی کاریبو هیزن پیشمرگه دریا ترکیه را نخاسم باکور کردستان بشینه کوبانه و ده 28 ماه دهان هیزن پیشمرگه ین دستشانکری جهرما کردستان بریکتن. پشتی سه روزان د 31 ماه دهان گهشتنه کوبانه و بشداری د شر درخستن و درخستن رخصتن داعش یا تروریست کرن. کوتانا او رخصتن مزنترین و مترسترین رخصتن د جهانی ده. د دما هیزن پیشمرگه گهشتیه باکور کردستان به بلند کرنا آلا کردستان کردن باکور به گل و چیچکان پیشوازی لپیشمرگیان کرن. همان هست و هلویز لجم خلق کوبانی جیبو و پیشوازیین گرم لوان کرن و کیفخاشی آخا آنین زمان. چونا هیزن پیشمرگه جهرما کردستان جبو کوبانه و هاور هاتنا ایش و کلین وی و دریا خاکا ترکیه را روژکا دیروکیه و کاریبون به هیزن بشدار را ریخستنا داعش جگوند و تاخین داگیرکری درخینن و ناوی خواه ده دیروکا کردی ده تومار بکه و بچسبینه. کوتانها او روژ وکا شانازیه که لچارپارچه کردستانه و کرد به سربلند و سرفرازن. د دربار روش مافی کردان له کردستان سوریه و جهوان د دستور سوریه نو ده کامیران حاج و راگهاند که هولا گوهرتنان د ریوبریان نهاده لباکوری سوریه تینکرین و ابراهیم بروجی دبیجه که لروسیا ریین چاره سرکرنا مافین گلی کرد د سوریه نو ده و کریزا سوریه هاتیه گوتو بیش کرن. دربار روشا کردان و مافیوان له کردستان سوریه و جهوان د دستور سوریه یا نو ده کامیران حاج و رادگهینه که هولین گوهرتنان در ریوبریان نهاده لباکوری سوریه تینکرن. ابراهیم بروجی دبیجه که لروسیا ریین چاره سرکرنا مافین گلی کرد د سوریه نو ده و کریزا سوریه هاتنه گوتو بیش کرن. د داخویانیه که ده سروک اوفیسا پیوندین دروی انکسی کامیران حاج و راگهاند که هولین جیبجی کرنا گوهرتنان در ریوبریان نهاده لباکوری سوریه تینکرن تاکو پیده نمینه پارتیا تکانه دریوبریه ده. د داخویانیا خود حاجو سربار کر گوت کو او گوهارتن مبجه اوه کو پیده لاواز بکو انکسی و هیزن سیاسی یندن و رولاوان هبه. سرکرده کرد کامیران حاجو هروها گوجی کو او دورن عربیین دبن کنترولا قصده ده و آراستایی خلکن وان دوران ببن. دبر دوامیا داخویانیا خود حاجو گوت کو امریکا راگهاند و جوان رجی گوتیه کوچری کفتنین سیاسی به پیده را توننه امریکا پیده وک حوال بند نابینه و تنش بر شر داعش دین کار آنین. هر دوی درباره ده اندامگی اوفیسا پیوندین دروی انجمنان اجتماعیا کرد لسوریه دبیجه لروسیا رین چاره سرکرنا کریزا سوریه و مافی گلی کرد د سوریای نو ده هاتنه گوتو بیش کرن. ابراهیم برو اندام اوفیسا پیوندین دروی یا انجمنان اجتماعیا کرد لسوریه هروها اندام شاندا دانوستاندکارا سوری راگهاند د سردانا شاندا دانوستاندکارا سوری ده لروسیه لگل سرگی لاوروف وزیر دروی روسیه و الکساندر لاورنتیف شاندی روسیه تایبت بو سوریه رین چاره سرکرنا کریزا سوریه و مافین کردان د دستورا سوریانو ده گوتو بیش کرنا. هروها برو گوت که هلوستا روسیا درباره چاره سرکرنا دوزا کردیل سوریه ارینیه و روسیا نخوازا کرد سوریایا نو ده ببش بن. و دازانین که د دستور سوریه نو ده روسیا تکزیل سر گارانتیا مافی کردان دکه. بریا چند روزانجی برپرسی اوفیسا پیوندین درویا انجمنان اجتماعیا کردی سوریه کامیران حاجو اشکره کربو که وان دا خوازا فدرالیش بو سوریه د دستور نویا سوریه ده جیبجی کرنا وی کریه لی اگر او یک نبو دوی مافی گلی کرد یه نتویو سیاسی د دستور سوریه نو ده ورن گارانتی کرن. انجمنان اجتماعیا کرد سوریه دسپیکا دامزراندنا خواه
بآوایەکی بەهێز داخوازا مافێک gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê dike tanha berdewam e hewlên berçav dide daku mafê Kurdan di destûra nû ya Sûriyê de bilge bibe û bi garantiya welatên navdewletî be. Ajansa Anadoliya Türkiye û rojnameya Alwatan ya rejîma Sûriye eşkere kirin ku duh topxaneyên Tirkiye bingehên çekdarên PYD li gundên Aşma, Şarixlî, Zormeğar yên gundewarê Kobanî ku dibin destê çekdarên YPG de ne kirine ermanc. Di encamê de ziyanên madî û canî ketin. Bêhtir pêzanî di vê raportê de. Ji dema ku rewşa Sûriyê têk çûye, welatên biyanî destêwerdanê têde dikin û navçeyên Rojavayê Kurdistanê bûne cihê giringiyê li cem welatên Zulhêz û welatên ku destêwerdanê di Sûriyê de dikin. Herî dawî jî topavêjên Tirkiye gundewarên Kobanî kirine ermanc. Ajansa Anadoliya Tirkiye eşkere kir ku duh topxaneyên Tirkiye bingehên çekdarên PYD lê gundên Aşma, Şarixlî û Zormeğar yên gundewarê Kobanî ku dibin destê çekdarên PYD de ne kirine ermanc. Di encamê de ziyanên madî ketin. Ji aliyê xwe ve berpirsên Qesedê dibêjin ku Tirkiye dixwaze tevaya Kobanî kontrol bike. Dako bike bingeh ji bo êrîşkirinê li ser navçeyên Rojhilatê Çemê Firatê û berpirs nedin yên Qesedê dibêjin ku Tirkiye di demanha de êrîşê Rojhilatê Çemê Firatê nake. Eger êrîşê bike divê bi hemahengiyê be. Ji aliyê xwe ve rojnameya Alwatan ya ji rejîma Esed nêzik ragihand ku duh terorîstên Daişê li dêra zorê êrîşê çekdarên YPG kirin û di encama êrîşê de bi dehan çekdarên YPG hatine kuştin û ew jî di demekê de tê ku beriya çend rojan PYD bi dehan terorîstên Daişê ji zindanên xwe serbest berdan. Di êrîşa xwe de terorîstên Daişê bajarokê Elsûsa, Elbagoz, Elfoqanî kontrol kirin û jêderan ji bo tora Furatpost re eşkere kir ku berî terorîstên Daişê êrîşê encam bidin, hêzên Amerîkî çekên xwe yên giran ji devera hecîn vekişandin. û dê raportekî de malpera Sky News ronahî xiste ser plana Tirkiye û çawaniya bihêzkirina hebûna xwe di Sûriyê de û bi taybetî li navçeyên Rojavayê Kurdistanê de û got ku Tirkiye ji bo vê mebestê karwaneke leşkerî şanda parêzgeha Kils ya Tirkî û jê parêzgeha Kilsê topxaneyên Tirkiye bingehên çekdarên YPG lê gundewarê Kobanî kirine ermanc. Ev tevgera nû ya Tirkiye û rêxistina terorîstî ya Daişê di nava Sûriyê de di demekî de tên ku Amerîka li hember tevgerê heta weke niha bêdengî hilbijartiye û weke tê xuyakirin ku sînaryoyeka nû li wan navçeyan wê wernebicî kirin. Şirovekareke siyasî Rojavayê Kurdistanê dibêje ku armanca Tirkiye kontrolkirina tevahiya navçeyên Rojavayê Kurdistanê û PYD berdewam bihaniyan ji bo Tirkiye durist dike da ku êriş bike. Dilê diwanekî taybet de şirovekarê siyasî Ehmedê Mûsê ji Arkê re eşkere kir ku topbarankirina navçeyên Rojavayê Kurdistanê tiştekî pêşbînîkirî bû ji ber ku Tirkiye dixwaze tevahiya xaka Rojavayê Kurdistanê kontrol bike û PYD berdewam bihaneyan ji bo Tirkiye durist dike da ku êrişî navçeyên Rojavayê Kurdistanê bike. Her wiha Ehmedê Mûsê got ku Amerîka li hember tevgera nû ya Tirkiye tu helwestê nade û helwêsta Amerîka wê wekû helwêsta li hember Efrînê be. Artêşa Tirkiye û milîsên ku Tirkiye piştevaniya wan dike li Sûriyê xwe amade dikin ji bo êrişî Rojavayê Kurdistanê bikin. Rojnameya Alwatan ya bi ser rejîma Esed ve diyar kir ku milîsên ku welatê Tirkiye piştevaniya wan dike li Sûriyê xwe amade dikin ji bo êrişî bajarên Kobanî û girêspî yên Rojavayê Kurdistanê bikin. Heman rojnameyê eşkere kir ku plana wan ew e ku deverên sînoriyên di navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê de paqij bikin. فێربوونا زمانی کوردی ئەحمەد سوفی تلڤیزیۆنا ئازادیە ڕۆژاوای کوردستان بزاف ئازادیخوازا کورد پەیدا بکەیت و یەک هەلوەتی و یەک بریاریاوێ بۆرینە 56 ساڵە سەر دامەزراندناوێ و ئیران بینن خەلکێک وندێ سوێدیێ ئەحمەد سوفی ئارک تیڤی دێرک چاوەکار بن وڵاتی خۆ ئازاد بکەن و ئاوا بکەن بێک و بێژن ئەف کوردە ئانە خریستیانە عەرەبە دەری بدەری دەگەرن و ئەببی و بێ ڕەنگە هەنێ بێ ئاریکاریە هەنێ لە باژارێ دێرکێ بەلا بکەن ji derikê Ehmed Sofî Ark TV. Ev heft rojin û çekdarên PYD peyamnêrê Arkê û endamê Komîta Herêmî
یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا احمد صوفی لدرکه رواندنه تومتن بی سرو بردر حق صوفی ده بلاو دکن. احمد صوفی پیامنیر آرکی و اندام کمیته هرمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دما کولگل دو براین خواه لسر ریابان قصری بریوی لدرکه بو جالی چکدارین پیده و هاتا بنچاف کرن و بر وجهکی نزیار و برن. لگور جدرن خوجهی جدرکه اشکره کربو روژا 23 مه آنکو روژا پشتی رواندنه پیده اعتراف کر که صوفی لدوانه و اوه لیکولینا لگل صوفی بکن و پاشا ویوره دادگه کرن بگو تو تومتین راستقین درباری احمد صوفی هبن. در دو روژن بوری ده هنجه درین میدیاین ین بسر پیده و تومتین بیسر و بردر حق صوفی ده بلاف دکن. درباری گرتنا پیامنیر آرکی مدیکار احمد صوفی هر یک جه سندیکه روزنامه‌وانین کردستان سوریا و ریخسنا مافی مروان لسوریه داد و یکیتیان ویسکارین کرد لسوریه داخویانی بلاف کرن و گرتنا وی به تندی شرمزار کرن و داخوازا سر بستبردانا احمد صوفی کرن. پشتی رواندنا نوچکهانی آرکی جالی پیاده و راگاندنا پیاده تومتین گراند درباره دزگاه آرکی و کارمندین وی درخستیه که تکلی و پیوندی آوان به سیخوریا ترکی رهیه بتنه دا که دنگ راگاندنا آزاد لکردستان سوریه تو نبکن. ده 22 ماه دهان سال 2018 چکدارین سر به پیاده و نوچکهانی آرکی احمد صوفی لباجار دیرکا روژاوای کردستان گرد و برف جهک ندیار و بر. پشتر داخویانین دور جراستی لسروی و دزگاه آرکی سپاندن کج آلی آسایشا پیده او داخویانی درکت. دیده تومتن دور جراستی وقتی کلی و پیوندیا دزگاه آرکی به سیخوریا ترکیه رهیه و کار جبو اشکره کرنا نهینیا لشکری یین خالین یپکه بلاف کرنه. لیل گور چافدیران دبینن که ده هر شرکی ده خرقک آنکو درباسبونک نروا دناوانده هبو. نخاسم هبونا برپرسین عرب و ترکمان و پککه ده سرکردایتیا یپکه و قصده ده. کودداما ودقاتن نهینی و پلان شری وان اشکره دکن. طلال سلو که بکوگا خواه ترکمانیه وک بردف که گشتی یه قصدی بو. دماج قصدی وقت یابو نهینی و پلان گند و نافچین عفرین رادستی برپرسین ترکیه کربون. ده 5 ماه نهان عمیدی جه قصد جدابوی حسام الدین العواق نهینی و زانیارین دربار شری عفرین اشکره کربون. او جی ده دما بشداری ده برنامه بالعربی. کوراگ هاندبو کو چلشی سرکردین پککه تیگیلی و پیوندیا وان به سیخوریا ترکیه ره هبو. او تونل و خندقن کو ده چارچوفه 7 سالان لعفرین هاتبون کلاندن پلانا وان ده دسپیکا شر عفرین ده لجم ترکیه بون. سرباری زانیارین دن ین مترسیدار درباره چوانیا فروتن عفرین اشکره کربو. لگور چافدران کو تومتن لسر آرکی هاتن سپاندن تنه پید دخوازه لسر نسرکفتن خواه بگره و خرقاری و بریا سیاسی و لشکری رومار بکه. و نمونهین سلو و عواق و چل برپرسین پککل و کردستان سوریه باشترین نمونه لسر خلقا ده لشکری وانده دروز بویه. لوما بتومتن وها آراسته دزگهن کنهینیا کار وان و همهنگی وان برژیمی را و ترکیه را راد بندکن. نخاسم دزگاه آزادی روژاوای کردستان آرکی. کوبویه آرمانجا پیده و پککه و مالپار و دزگهن وان. سیاستمدارین کرد بنچاف کرنا پیامنیر آرکیج آلی چکدارین پیده و شرمزار کرن و داخوازا سربست بردانا وی کرن و دیار کرن کو اف گرتن خدمتا گلی کرد لی کردستان سوریه ناکه. سلاف بو حمی گرتین زندانا بطیبت حوال احمد صوفی و همه حوال و عبدالرحمن آب و نخواستم ایگو شکم داد گرتن. بگومان اف گرتنی هانا که اما کی پارتی دموکراتی کردستان سوریه و هر وها انجمنان اجتماعی کرد ام بینن اویا نکوین خدمتا کریزیا مالا کرد نکوین که خدمتا نیزیک بونا مالا کرد و اف گرتنی هانا که تنن انجام سیاسی نه اما باورد کن په فشار کل سروا پارتیانا که فشار کل سر ویره باز هانا که به فشار کل سر کارن کردایتی دندر کردستان سوریه ده بج لو راجی ایمان بجن اف گرتن ندرستند ام نگرتن اویا رواندن جبر گرتن و رواندن جف جدانا اف رواندن که په مبست اوا فشار کل سر اندام ولاگره لانگرین و پارتیا هانا که بکن شپرویجیان بجن افگرتن شرمزاره افگرتن هانا که جه خو ناگری تنی کار به تجاری بگرتن خلق کی جه حلوست و یاش خواسته کانا که دبر کار کردایتی ده توانا که بشون ده بگرینی یعنی بريده رژیم وقتی کو خلق دگرتن والدنيا تمامي گرتين نرين و باوري و رامانا جه شرمزار کرنینا
إيروجي أف قرتناقو أحمد صوفي يان كسن ولوتين قرتن يان سياسة مدار د وقتكي كارو بارد بيد هندروي سوريا دا بأوايك ريجيمك ديمقراطي أف جهيش المزار كرنيه قرتن النابي جارة سريج پرزگریکی گو هیب قندر گو دوساوی دوی تفکاری هبی دوی کاری هب بش هبی یا گو ایرو خلق تمام سرد سکنی سوریا دستورك جيرة بيداني گو ما في ملتي كورتي ده أحمد صوفي دنگك وقو أمناستكن دنگي تشتيقو دقهاي ده دردخست تهمين نأفا كري سر أساس دقيق ووثائقي هر وقتي دبي بنجهك جناكوكين خرترة وبهتر جفكتن أم بينن تشتكي نراستا أو كسي إيرو قرتي برداناوا صحفي وغير صحفية دبي بنجهك سراكي جو السر آفا ببي جافن ديتري بهتر أجواء خوش ببين جو دانستاندن بيسبب إما وق أنجمنا كردي أم هردم دبينن قرتنا تشكسي سياسي سربخوا روجنافا مفان جالي بيادي أو جالي كيبه چه وقت بيت سلطة چه سلطة به أم هردم أم استنكار دكن أم نابين كاركي درست لأنه أف روجنافان دنگكي آزاد دنگكي حر جرك چه بيجي بيجي إما وقت أنجمنا كردي أم فيتشتي استنكار دكن دخوازن ما ام دخوازن يعني كاربن افروج نموان بحرية بآزادي ناريني خو بجيرن خلقي خو قلي خو شارع خو ام فيت خوازن شو جهة مخابنية يجيروا روام دبينين الكونغرين أو دولتي والدنيا عالمي حمو مش مشتغل بونه بشارع سريع وضعي السوري أم دبينين هيم بيادي روجنا بفانا دقري شارع بفانا دقري جبرجوج شارعكي دكنيا دخوازن إيش وازاري ملتي خو بجهين راك عندني أحمد صوفي أو جوا غيري خو بيامنيري إيجو بصحافية جو قلك دراج عندني هاتني قرتن جلاين بيادي إيجو هنعبت نوالي سينورا إيجو حطانها زنداني وعندن أم كنجمان اجتماعي كردي أم قلكي دليشنج في عليده وأم داخواز دكن وقو الشعارات خد باند دكن أم ديمقراطي وديمقراطيات وشيك مسرع عردي جيب كاربينن نولا بيجن وبيام نرا وخلقي بقرون تيخن زنداني خد بله جا ألمانيا نهاجي صبري رسول نفسكار سياسي لقل مايا أمي لقل بري صبري رسول روشا رجالاتي جمع فراتي جنجاشا بكن كو أنا كسيد بيجا بحثا قهرتني نودري وبريا رجالاتي جمع فراتي دادكا قالوا دم هاتي أمريكا كارتا بيادي بداوي بينا برباش بله بامستا برای صبری ازی پرسا خوش تره دوباره بکم انا کسی بحثا گوهرتن عن دریوبریا نوده یا روجالات جمع فراتی دیگه گلو دم هاتیه کو امریکا کرتا پیاده بداوی بینه أزبار ناكم إيرو أمريكا كرتا قيادة داوي بينا هنا مشاريع أمريكي نشون السري وهنا مشاريع روساجي نشون السري حتى أمريكا وروسا ودولة إقليمي جي خاصة إيران وتركيا بلانا خنبن سري داوياوا ناينن سوريا حوجي دستورك نيو وأب دستوراني مماطلة به شنقاد بمستورة سر شغل حيانها هنا خطوة تنجي فيش دنابتنا سر بي موضوعي بس انه قهرتني دما بين ده ضرورينا قال لك ضرورينا او قهرتن شيء باشا برز صبري دما كنت بيجا انه دم نهات يا كو امريكا دستخوج كارتا بيادي بداوي بينا لبل تركيا ارمانجا رجالات جامع فرادي تك دهبو بموشكان ارمانجي هريما كوبا نكر ابتي شو هاتاي شما امريكا برسفا تركيا ناد تركيا دولتك وكا إيران مارقة منطقة ده وروج بروج يعني كان هذا مارق تشد بيجن شو مصطلحكي نباشة يعني تركيا دولتك شاف صورة خاصة ملك ردادة
PYD jî wê hinceta hene xweşîtî dide Tirkiya Kurda bîşîne. Tirkiya li Kobanê ew gundê ku niha teqrîrê de hatin gotin hatin ziman ew gundê hane qesefandin iddia kir ino مسلحین PYD çekdarê wê gundê Zuz Miqat yê ku Rojhilatê Helebê ewa aliyê Tirkiye qesefandiye و ev qesfa wa ji va gundê Kurdî re û hatin û medenî jî tê de çûn û xwesar tê de bûn evaya ser çekdarê PYD ye. PYD xweşîtî va tiştê hem dike destî Tirkiye de Tirkî jî vê tasrrufê bike. Bes Amerîka li vê derê ne eno çavexwe girtiye jê. Amerîka û Tirkiye hinek tiştê wa bin avî hene nexuyane. Tirkiye dû bû Erdogan dibêje tehdîdat dê dibêje eno ez ê bikevim di Rojhilatê Çemê Ferhat de yanî cezîrê kamil de. باشە بەرز سەبری تو نبینە ئەگەر ڕەوش بڤی ئاوایی برێڤە هەرە لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ و پەیەدێ بەردەوام وان گەفێن خوا ڕەت دکە گەفێن کو ئەردوغان وان ڕەت دکە ڕەوشە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتیژی وەکو ئەفرینی لێ بە یەکسەری Tirkiye nikare bikevit Rojhilatê Ferhat tevayî de. Evaya ez qenaatekê de me Tirkiye nedikare vê xetûyê îro bike nedikare bike û nake. Lê mumkin hin bi hin li vê de tiştekî bixusîne weka ku ketet Efrînê de sibî bikevit Kobanê de jî. Niha ku berbiçava xwe bike mumkin Kobanê bibe. Kobanê jî jê cudayê cezîrê. Lê tevahî bikevit Rojhilatê Ferhat de ev ez ne di wê baweriyê de me wê bike nikare ji ber îro yani Amerîka hevûna wê leşkerî di Rojhilatê Ferhat de heye. û ev hevûna hene ne sehle eno Tirkiye vê tiştê Amerîka hemîşkel erdê bide û belê Tirkiye bi mûşekan armanca Kobanê dike û Amerîka tu helwestê nastîne. Ew Tirkiye ew qesefandin û Tirkiye gelek cihê dî qesefandin Amerîka deyî nekir. Amerîka çava xwe digire wextê bi sarokekê an tayarekê mintîqekê an mewqeek eskerî cîkê diqesifîne Tirkiye Amerîka çava xwe jê digire. Bi rastî jî Amerîka re ne muhime deh leşkerê PYD li vê de bên kuştin yan deh çekdarê dereh nebên kuştin. Ya Amerîka muhime planekî wê hebe plana hene bê serî xwere. Ev plana hene roj bi roj birêve diçî û Amerîka ser vê planê paya nabe îro. Başa tu dibîne ku çi corê rêveberiyê pêwîst e ji Amerîka re ta ku Tirkiye jî razî bike. Tirkiye razî nabe têde ji ber heya PYD alê xwe bilind dike di Rojhilatê Ferhat de û va hincetê hinê xweşîtî dide destê Tirkiye ino ev mintîqe destê PKK de ye Tirkiye vê dike hêjet û Tirkiye razî nabe di vir de bi xweşîtî razî nabe ji ber ku Tirkiye razî nabe enekesê dibêje ku dem hatiye guhertin çêbin û rêveberîna nû li gor xwesta Amerîka ku Tirkiye jî jê razî be were durist kirin. Ew dem mumkin ne îsal de mumkin 2019 de be mumkin 2020 de be ewat xilalê sê meha de şeş meha de naçê serî û beyana her çar dewletê ku Stenbolê rûniştin duh wextê beyana wa derket û dana xuyakirin tê de binodê hatin xuyakirin yek ciwa bendê hene ino ji niha heta taliya 2018 ino divê şer bisekine û destorek bê nivîsandin evat xilalê di meha de naçê serî tev didin hemane. Şerê Daişê beref bi dawî diçe. Gelo peyadê wê bikaribe ku peywendiyên xwe li gel Amerîka bihêre dûî astê ku dema şer hazir e niha li ser xakê eger Daeş bi dawî hat Daeş bi dawî were PYD jî bi dawî tê eva girêdayîne bi hevdû ve. Amerîka çeka dide PYD û dide qesed bin siha sêwana qesed de çeka dide wa ji bo şerê Daeş bikin. Ama Daeş bi dawî were bêje ku PYD nikare hifazê ser peywendiyên xwe bike piştî ku Daeş were têk birin. Na nikare.
گلک سپاس صبری رسول نویسکار سیاسی جا آلمانیا تلگلمه بو گلک سپاس جبو بجداربونا تلگلمه شاندا اوفیسا جیبجیکاریا تفگرا چاکسازیا کرد لی سوریه سردانا نونراتیا انجمنا اجتماعیا کرد لی سوریه لهریما کردستان لهولیری کر شاندا تفگرا چاکسازی به سروکاتی هفرسکاری تفگری فیصل یوسف بو و جالی سروک نونراتیا انکسی لهریما کردستان نوری بریمو اندام نونراتی هاته پیشوازی کرن دوی هفدیتنه ده هر دو آلیان بحثا پیشهاته سوری به گشتی و یا کردی به تایبتی کرن و تکازی کرن لسر پیوستیا اکتیف کرن رولا انکسیج بو بدست خستنا مافی گلی کرد بریا دستورا سوری و بجداری ده دسته دانستان دنانو هفدیتنین جنی پیده لعمود یکمین سالوگرا شهید بونا پیشمرگه روز آلدار عینو هاته وجاندن به وجداریان نونرین پارتین انکسی و هوال و دوست و مالباتا پکروان و ولاتین باجار عمودا یا روز آوای کردستان یکمین سالوگرا شهید بونا پیشمرگه لشکر روز آلدار حواس عینو لعمود بهلدانا آلین کردستانی و وینین شهید و سروک برزانی هاته وجاندن سرکردهیکی پیاده راگهاند کو چکدارین کو لادلب دمینن پرانی آوان تروریستن مینا بریا النصره و ارتشا رژیم خواستن ایرشیوان بکن لیجواکا نافدولتی ری ندان سرکرده پیاده ابناو الهام احمد دیار کر کو مانا ترکیه د ادلب ده تی واتیا پارچکرنا سوریه و او تکز دکن لسر یک ریزیا خاکا سوریه سرکردهک چکدارین پیده لکردستان سوریه راگهاند که او سوریه نبریا همو تشتیه و بابتا پارچکرنا سوریه نه ده برجواندین واندنه وکی ریوبریا خوصر سرکرده بناو آزاد برازی ده هفدیتنک روزنموانی ده دیار کرد که پروژه ریوبرنا بناو ریوبریا خوصر جبو همو پیکاتین سوریه و تو پروژه نوان جبو پارچکرنا سوریه نینه برازی هر وها اشکره کرد که هندک آلی هنه دخوازن تومتین پارچکرنا سوریه آراستی وان بکن لی ناوین وان مینا انجمن سوریای دموکرات و چکدارین سوریای دموکرات نشان اوه که ددن که سوریای که یک بوی ورن بریوه کرن لعفرینه بریارک ده درباره قدقه کرنا فروتنا زیتیج بو دروی عفرینه درکتیه او بریار بویا جه دلگرانی و نراحتیه جودکارین عفرینه او بانگا گوهرتنا و بریاره دکن داکو برهما وان بنرخی باش وره فروتن برپرسین ترکیه ین لعفرینه بریارک درباره قدقه کرنا فروتنا برهمین زیتیج بو دروی عفرینه درخستیه و او یک دلگرانیک جودکارین عفرینه را دروست کریه جدرک تایباز جعفرینه جارکره راگهاند که برپرسین ترکیه راگهاندنه کنابه تنکین زیتیج بو حلبه یان دورین دردور عفرینه وره شاندن و بتنه دل عفرینه وره فروتن. یک تنکه زیتین ها به 14,000 تا 14,500 لیره این سوری تینه فروتن. 14,000 نرخکی گلکی ارزانه برانبر تیچونا سالانه یا خزمتا دارین زیتونانه. بسادان گواجگه نها دواره کاردنه و جودکار به هیوی بون بر همین خواج بو دروی عفرینه بهاته شاندن داکو بنرخک باش وره فروتن. بریار جسادی 10 جبر همین جودکارن وره برین لیلی هن گندان بریار نکتیه واره جیبجی کرنه ده و گروپین چکدار بن پیکرنان انجام ددن. سالانه به میلیونان تنکین زیتیج عفرینه جبو سوری و ولات جهان دهاته شاندن. ولاتین عفرینی هیوی امید خواج درگاه حمام داتینان داکو بر همین وان جبو ترکیه و جهان بهاته شاندن. بریاره قدقه کرنا فروتنا زیتیج بو دروی عفرینی دهیله که جودکار راس زیانک مزن ورن و بهیوینه که گوهارتنک دوی بریاره ده ورک کرن و جاره کدن بر همین وان جبو دروی عفرینی وره شاندن. در دورا 20 میلیون دارن زیتونان لحریم عفرینی هنه. الگور داوین آمارین بریا شر سوریه ده درخستنا برهما زیته ده پلین یکی لسر آستا ولاتین عربی و روشهلاتا ناوین ده بو و او یک لسر خیر و بیره عفرینا چای کرمینج بو و برهما دورج بو جهان هاتیه شاندن و بلاف کرن. رژیم اسد و آلیگرین بسر دوباره پیکر سروک بری رژیم سوریه حافظ الاسد لناوندا باجار دیرازوری دانی
ولاتین سوری نرازی بوون خو درباره ویکی ده دیدن خویا کرن. رکبان خراب بووە بەتایبەتی پشتی پێلا باهۆز و لە هەیە و لە دەڤەرێ بگشتی و لە کامپێ بەتایبەتی و هێلا پرانیا کوونێن کامپێ ji cihê xwe rabin hevdemî têkçûna rewşa tenduristî di nava kampê de. Komisyona bilind ya karobarên penaberan ya bi sernetewên yekgirtî ve hejmara penaberên Kurdistana Sûriyê li Iraqê bêgiştî bilav kir ku li gorî raportê piraniya wan li Herêma Kurdistanê dimînin. Komisyona bilind ya karobarên penaberan ya bi sernetewên yekgirtî ve raportek taybet derbarê hejmara penaberên Sûriyê li Iraqê bi giştî belav kir. Golgorî amarên berdestên wan ku piraniya wan li Herêma Kurdistanê dimînin. Li gorî raporta got komisyonê belav kiriye, hejmara penaberên Sûriyê li Iraqê bi giştî derdora 250,184 penaberî ye. Got nav wan de 80,572 malbatin. Notuneh ji sadî li Herêma Kurdistanê dijîn û bi tenê yek ji sadî li deverên din yên Iraqê dimînin. Wate bi tenê 3,006 kes li deverên ji derveyê Herêma Kurdistanê li nava Iraqê dimînin. Li parêzgeha Duhokê û derûberê wê 88,566 penaber lê dijîn. Hatine belavkirin li ser gelek deveran. Li Akrê 1,127 penaber. Domîzyek 33,611 penaber. Domîzdû 10,323 penaber. Guêlan 8,755 penaber. û li Duhokê bixwe nêzîkî 34,705 penaberî dimînin. Li Hewlêra paytext 126,226 kes lê dimînin. Got li ser 4 kampan hatine belavkirin. Lê kampa Basirme 2,910 penaber. Qûştepe 7,956 penaber. Gewregosk 7,664 penaber. Dara Şikran jî 11,885 penaber. û yê mayî jî got derdora not û 6,211 penaberî li Hewlêrê bixwe dimînin. Li parêzgeha Silêmaniyê jî derdora 32,286 penaberî lê dimînin. Got 8,909 penaber li kampa Erbet dijîn û 23,396 kesên din li parêzgeha Silêmaniyê bixwe dimînin. Raporta navborî her wiha eşkere kir got 1,091 penaberên Sûriyê li Enbar dimînin. 714 li Kerkûk, 397 li Nînewa û 804 penaberên din li parêzgehên din yên Iraqê. Li gorî amarên netewên yekgirtî derdora 5 ji sadî ji penaberên Sûriyê li Iraqê li parêzgeha Hewlêrê dimînin û 34 ji sadî li Duhokê û 12,9 li Silêmaniyê û 1,2 li deverên din yên Iraqê. Yekîtiya jinên Kurdistan Sûriya hejmarek derçûyên nû ji Kolêja Mafnasiyê yên Şaxê Zankoya Firatê li Hesekê xelat kirin. Li gorî koberpirsa Yekîtiya jinên Kurdistan Sûriya Arya Cim'a di rûpela xwe de belav kiriye. Wan hejmarek derçûyên nû ji Kolêja Mafnasiyê yên Şaxê Zankoya Firatê li Hesekê di ahingekê de xelat kirin. Bawernameyên rêzgirtinê û hindiyarî ji wan re pêşkêş kirin. Cim'a derbarê vê gavê got ku Yekîtiya jinên Kurdistan Sûriya xwest ku moralên xwendekaran bilind bike da ku tevî van rewşên nexweş li Rojavayê Kurdistanê serkeftinên mestir bi dest bînin da ku karbin xizmeta civak û welatê xwe bikin. Piştî bi dawîhatina lûtkeya çar alî li Stenbolê ji bo gengeşekirina doseya Sûriyê û dîtina çareseriyekî siyasî ji bo bi dawîhatina krêza Sûriyê duh karwanek leşkeriya artêşa Tirkiye derbasî gundewarê Hemayê bû û li xalên çavdêriyê li her du bajarokên Mûrik û Şêrmegar li bakurê Rojavayê gundewarê Hemayê bicih bûn. Ajansa Qasiyonê ya nûçeyan belav kir ku doh karwaneke leşkeriya artêşa Tirkiye derbasî gundewarê Hemayê bû serbar kir. Ku ew karwan ji 20 zirîpoş û otomobîlên leşkerî pêk dihat ji navenda wîlayeta Kilisê ya hevsînorî bi Sûriyê re birêket.
و لخالین چاودێریە لە هەردوو باژارۆکên مۆرک و شێرمغار لە باکوورە ڕۆژاوایە گوندەواری حەمایە بجیبوو. ئەمان ئەژانسێدا دیارکردن کە پشتی بجاوی هاتن ئالۆتکەیە چارئالیت نابەرا سەرکردەیەن هەر چار وڵاتên تورکیە و رووسیا و ئەڵمانیا و فەرەنسا لە ئەستەمبۆلێش بۆ گەنگەشەکردنا دۆسەیا سووریێ و دیتنا چارەسەریەکە سیاسیش بۆ کریزا سووریێ ئەوە کەڕوانە تورکیە لە گوندەواری حەمایە بجیبوو. تورکیە و رووسیا ڕێکەفتنێک لە سوودچێ دە هەفتەهێ ئەیلونا بوریدا دەرباری ئاواکردنا دەڤەرەکە بێچەک نابەرا دەڤەرێن دبن کۆنترۆلا ئۆپۆزیسیۆن و رێژیما ئەسەددا لە ئیدلبێ بێ سەرپرشتیە هەردوو ئالیان ئەنجامدان. پشتی ئەنجامدانا ڕێکەفتنا کەمکردنا ئاستێ شەرلی سووریە نابەرە هەرسی وڵاتên گەرانتۆرە رووسیا و تورکیە و ئیران ئارتێشا تورکیە ji destpêka sala 2018 و heta niha 12 xalên çavdêriyê li parêzgeha Idlibê ava kiriye. Serokê berê hevpeymana niştîmaniya opozisyona Sûrî rexneyên tund arasteyê desteya danûstandkara Sûrî kirin. Muaz el-Xatîb serokê berê hevpeymana niştîmaniya opozisyona Sûrî li ser rûpela xwe ya taybet ragihand ku desteya danûstandkara Sûrî dema ku jê dixwaze veguhestina demkî tenazül bike komîteke destûrî kir. Kete şaşitiyeke mezin de û her wiha el-Xatîb got ku pêwîst e bi destûrê nû ji bo Sûriyê pêwîstî bi destûrê nû yê Sûriyê nake û destûra ku sala 1905 hatiye nivîsandin wekû destûrekî demkî bimîne û paş re tenazül were kirin ji bo veguhestina desthelata demkî. Berdevkê fermî desteya danûstandkara Sûrî Yehya el-Eredî gotarek bilav kir tê de dide diyarkirin ku hewlên navdewletî piştî salekî ji civînên himbiz berev çareseriya siyasî diçe û Rûsya neçare li gor biryarên Encûmena Ewleheya Navdewletî kar bike eger Esed razî be yan jê nerazî be. Her wiha biryara îro Wezîrê Derveyê Îranê ji bo gengeşekirina dosyeya Sûriyê seredana Tirkiye bike. Medyayên Tirkiye ragihandin ku biryara îro Mihemed Cewad Zarîf seredana Enqerayê paytexta Tirkiye bike û di derbarê hin pirsên girêdayî bi krîza Sûriye û peywendiyên di navbera Tirkiye û Îranê li gel berpirsên wî welatî guftûgû bike. Berdevkê Wezareta Derveya Îranê Berhem Qasimî di kongirekî rojnamavanî de ragihand ku îro Wezîrê Derveyê Îranê ji bo beşdarbûna şeşemîn civîna welatên Tirkiye û Îranê ji Ezerbaycanê seredana Li Hewlêrê ciwanekê Rojavayê Kurdistanê di bûyereka hatûçûnê de jiyana xwe ji dest da. Ciwanê Kurd yê bi navê Dilobotî yê 15 salî kopxwe penaberên Rojavayê Kurdistanê ye û deşteciyê kampa Darşikran ya bi ser Hewlêrê ve duh li ser riya sedmitriya li Hewlêrê di bûyereka hatûçûnê de jiyana xwe ji dest da. Îro cenazeta wî berv Rojavayê Kurdistanê çû da ku li zêdê xwe bi xakê û were spartin. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bîranîna yekemiya Şehîd Abdulhennan Abdurrahman li kampa Guêlan bi bîranîn. Di vê bîranînê de heval û xizm û dostê şehîd her wiha endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Hacî Kalo amade bûn. Di vê bîranînê de gelek gotin hatin pêşkêşkirin tê de. Behsa rûla pêşmergeyên roj di şerê Herêma Kurdistanê li dijî Daeş û hejda şeعبî hate kirin. Di dawiya bîranînê de zarokên Şehîd Abdulhennan ji aliyê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya ve hatin xelat kirin. بله تماشاوانین هجا وی اوی گشتن داویا بولتنا ایرو یا هاتی پیشکش کرن با لیکاریاتی ما ارکه دوباره سر نوچه ارشاد و بختور